Mwili twageria akindigera gatakati kindu kiria gikoragwo na thina kindu kiria andu matamenyaga nginya thaa icio muthi ati virginity yathie thia once and forever gutire virginity ya keri ko niyo irong'etwo niyo tangetetwo haha riu he undu mwekina mwiritu uyu ni anyita uria mundu anyitaga mundu na njira ugwika no na ngi friend ti rape in fact koguo ni mwakomani nake no no uranyamia maundu no ngoro reke ngwire ngoro ndenda kumitahika hindi ni urehurire ngoro kuma ni kumaka ngoro yari kanu hindi ndere githuri thiini riu andu agutahika ngoro riu umenye ndamutahika ndahuruka ndehera itunda ndarariria no ni urandeithia ni kunjakiria aranjakiria itunda ni bati itunda kwiyakiria wega ndihuhaga wega urarumia itunda kio ndirenda gutahika ona ndiraga kansa hindi muonaga pornography muonaga andu makimasturbate kana muonaga andu makihave sex onaga ciothe ona ringi akona andu wakimasturbate so hata mimi naona kama ladies wanafanya hata mimi naweza jintroduce nifanye yeah na nikaanza kusikia kujishikashika unaona so nikasikia kama kuna mwanaume ako karibu na mimi so nikaanza kujishikashika immediately sasa ndo nikaanza kushika Clinton yangu kutoka hapo sasa ili introduce hivyo yeah kiambia kuigua wega muno kwa ule na ndika covenant turagire na yake ya guturekire no ndingire tutondithikite kwenja create kwa covenant ya virginity yakwa yathire na ngihinga maitho guo tumaguta turia tuyakaga tene asa tumaguta twakuria ndethire twaguthima maguta makwa yakongethire kwa tebasi magu makwa gwa itonga ona thire nyumba gwitu matuguta twa yellow kana tu ndu maundu macio mothe nginya kuingira kuruta mwiri wakwa tondu ndurahora andigire uguo mwiri urenda fiu undu ucio ngira maguta ngia fry ngira twara uguo cokia uria arekaga toria guoko twara na wikere niki twara ndi kuri migambo ingi na gukire mbiro nja hata ndehura ndinyika nikaanza sasa nikiwa home nilikuwa natumia vitu kama carrot huko home unajua kuna ngojet nilikuja kuzionea town kwa hivyo natumia kitu kama tuseme sana carrot na kidole kaendelea tu hivyo kama hakuna carrot naendea ngojet hivyo ni kuigua wega nilikuwa nasikia but ukimaliza sasa ile sasa ukifanya unafurahia lakini ukimaliza kuna venye unajita mkutano unaona I make sense tufa Qur'ana tufa ngira baige tufa atia sufa na mai mahehu nigetha uhore riu matukirwo uige sufa tufa thina haine kio sufa na kare yo rekondo kata kiro yo rekondo guku we koragano we kamaita tamigana oro muthenya mara 3 ikaendelea hivyo nikafika 5 hivyo karibu 8 hivyo 10 we wakinyagia maita maigana maita matira remeti ta mahinda na modaga ndwaje wanaingira gija drabu ira bye hehu kite dramu na mai mahehu we siria to ingire drabu ira bye hehu kurakanire mwiri mwiri ungire ndagaria kuri magari mena nginya neiba kari mambuda nginya ngari mawene nimetikwene kugigutema muti utena bata gutema huthire hinya na ibati maundu macio mandeithirie kana yone muti mego ndahende ndalemete muno katema muti na ithano ituhu energy thire haria ndarikia ngero amba witha thi wino hore no kio gwika fanya ni kale athukia muti we koraga we handu kamucamano-ini wi kanitha kana wi wira-ini ukaigua ni kuguthuka handu muthenya eni ai mara mingi sana uguthie ku hata kwa choo hata kwa bafu ukaingira na ninanyamaza hapo naanza hiyo sasa kujipanga after a few namaliza natoka hata kama niko kazi na mtu ameona nimeenda choo hakuna mtu atajua nimetoka kufanya nini utengerete winite njikite maundu mega witwite muno acio no mugeithanagia no guku barabara-ini andu tabo turetiriri hau hari getha wingire ifufa ukuingira ifufa atia ifufa nguringira nona mafufa uria mbura yuraga ifufa rigatego mari-ini ya mai andu makoma ri
ndonaga nyingä ibuba na nginya nguo nĩgetha nguo cimetige maĩ ngerinda ibuba wega Ũrĩngĩra getha kĩ? ngebatithia ibuba